Non malom Karbi Anglong angkang pialong plut lepin Ghonta ingkoi rapli RV ki ahut ki ongdung adim langkang lumabirta longpon. Bang solang kang lum jismet puroni dok moka pen dena rong angkang kido rong kritroksi arong abang ki lang inglum et khangjang. KEC ke parlo jismet Mahamaya pen Nomati constituency angkang along ahiring tangrak lang ke theajok KEC EM ritesing hi lapen EM anparta MLA lunsing ki ron atum sedami methang ok pran kachimat ha chibi koksi lang ke thei ki songi photo ma phan ki pajok dona sai claim donle lang ke thei hir kang tang ra jok bang hini atuma phan lang ki pon abirta longpon lang ke thei pon dera bang phula ke dok muka police station angkang deke sang arong amikar Rahul eka pusi pangthekpon National Highway Pharoke Thomra ingkoi resur ke batuar pi Kalvarda longpensi lang ke jang po berta longpon Dabusol ahut SDRF atum kiri chipaduksi kichita abang arpum longsi raikom sai kiri deng pi pajur ponlo Lason thotsi dolamara hawar tiflu aroi along sitami lang ki thepik pen ajok inu da bang phua phan lang pondet lo lang ki pondet bang phua men Raju Gowala pusi pang thek pon aroi lang ki thepik pen ajok noramat ki chita bar pum long pon pela hala Karbi Anglong lo ke do an ki jui ki lang sun do adim sitami ki jui aphana bang ke ing hap pon check lo labenan parta lang ki thepen ki song ki por rat do ana phan un ana ki prapen ki choki jona son pen dang lok asona son ke nang sora hormu ki rap ki peleji lapen kachi pachonga bo ha ki kim ki rang ji aphan sitami ki ACCM tuliram rong hang pen alam toy ki pipon আমি গৈছো পেলাই আমি পৰিদৰ্শন কৰিলো তাৰপাছত যিবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই অঞ্চলবিলাকত আমি ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতৰ সাহায্য মানে আমি জাগা জাগা কেম্প বনাইছোঁ আমি চাউল দাইল মচুৰি ইত্যাদি মেডিচিন এই সকলোখিনি আমি প্ৰদান কৰা হ'ব লগতে ডেপুটি কমিশ্যনাৰো DCRF এওঁলোকক পঠাইছে তদন্ত কৰি আছে ইয়াতে এজন মানুহ ঢুকাল বুলি শুনি পাইছোঁ ডেড বডিটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই নিশ্চয়ভাৱে আহিব DCRFে কালাঘাট সমষ্টিত কিমানমান গাঁও 13খনমান গাঁও আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ 13খনমান গাঁৱতো নাই তেনেকৈ আমি জাগা জাগা শিবিৰ আমি ৰাখি থৈছোঁ জাগা জাগাই আমি চাউল দিম এতিয়া দালি দিম তেল তাৰপিছত মচুৰি তাৰপাছত ঔষধ পাতিবিলাক আমি দিবলৈ এতিয়া আমি আলোচনা কৰি আছোঁ News report KTV News